aska strong abo Ramchandra Ghat thayasi kang mania kintu nukmani pore ami feel thakia one of the most strong haisi honorable MLA strong boto tini seri taibo hambai maro sini honorable former EM borok ni guidance tai sinoro block president sini vice president sini uncle haikeno youth ni borok ni president tai joto senior leader respected like a well educated borok norok no blaike hamjakma tai ani khani chobani tibai maya faru hai thanan thaga gang orono kisa thanamu sumata thanai 2023 o state assembly election sengkha a taimo Ramchandra Ghat nino sini borong ganang jek sini madam Swapna Deborma bo sini Mandai constituency o bo basakha a taimo bo same question koyekjon borok ni bakhao abo hai sungmung ka thada tangai Mandai hai jagao ki educated borok kri thada leaders kri thada tangai phatani borok batini phata kintu kaisa kusu borok sapano maximum borok sungabono borok ni bakhao thangi sing budugikya jaga jaga thangi sing yak jur kai salakya gai jotona a taimo bubagrano nasigino bubagrano wan sugino Ramchandra Ghat ni nipano sung Mandai o welcome khaima bai prochar ekdom dhumdham khai khaima bai second most sung vote money pass khlakya Takarjola ni pore 21,000 plus vote by sung lead khaikya Mandai o haikya ya ang expect khaimia same thing je constituency o ang tongai ani constituency ni borok koyekjon sama hai tini sei Ramchandra Ghat bai exchange singla ekhaime ang kono mote kebono bisas khaimania kintu puila pro je nomination singna ni sakangani kisa fear tongmani je borok bana accept khainano maharaj homani ba abo ang samung je dagiwi hojakmani abo khlaide mano kintu Ramchandra Ghat je matro phainu phaikya je babe bororo bubagrani proti hamjakmung o hamjakmung na angkai hono mane bostangni salao sudu somaisimi se baki 28 constituency o tongo aron bisingo ang naine mani Ramchandra Ghat I think fifth rock smallest population strongna but o jagao sunai khangkai I think 28 constituency ni bisingo number 1 Ramchandra Ghat bostangni salao tough challenges mangkha je deliwa asugui esiruma asugui jowan sukma hai dokhani kok sentiment khao nangma hai kintu ground o sentiment tonguno but jepuru ning o ground reality o phayo nijini own organization be challenges meet ma khayo sometime ning rough treatment buku khamya suraimu abro we ning welcome khaijago first 1-2 month rogani bage black tough unkha event nok ni bororok niya thorkani babu khaija haipono bomo accept khaili haisi nok ni sang nongkhori ma thanga prai 1 week khai Tazaglia bahake ning takri ro ya kana ni bisi na tha khub Tazaglia ta kai haipono bono bujukha ok khalaka last digi ako parents blay accept khainawo khainawi borok laita ta abon pore feel khaima onek rough treatment khaisi nijino organization no challenges khaikya kebeng laimu hailakya kaisa ta kaisa kai o thanai 22 ni simi tabu 2026 jora lang onek kisu seringnani mangkha senior leaders ro maharaj sini MLAs ro EMs ro MDCs ro borok ni de serengmung borok bai tongoi logi tongoi onek serengmung mangkha ta and most taibo serengmung mangkha bo se politics to rajniti o dofani samung khaitini one important weapon যে বখানি নাংমান হিংকা I think সবটাই patient without dot job tai patient krishna kunu dinong koi mani haisi sung 100 ta kok sin khunjo khnaino manu rap treatment khaijak mani sraimu naslejak mani kintu bokhao jodi dojjo khaya abno reply khaya oi positive way ona khangka I think nono khnai suru se last dige hamjak mungo taning ma thang Mahatma Gandhi kha non-violence is the most powerful weapon in the world. Mahatma Gandhi bokulu dino wala india bulaya toklaya kintu je babe bokoine ne khai himka onek kilometer simka duti kanei bono benge khai si barrister yakar hai tamo absut kobor khana South Africa ni yakar haiba duti kaniba sakha khara kai himka
কিন্তু সেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীনি বিচার তিনি ইন্ডিয়ানি 142 crore बोखाव सिमिया एन्टायर वर्ल्ड नेलसन मान्डेला सुरुपे आबनो सुरङै फाइट खाइ তিনি 27 বছর জেল তমানি পরে তিনি বিনি নেশনস নো ববো সাকসেস রেখাইছি I think Ramchandra Ghat hoito ani constituency by around 100 kilometers far ni manu but tini ang koinani musumakai thana musumakai miani simina ang cinta khaikya wansuka Ramchandra Ghat tibagai tini James Debormani thani ani kheibai kurun khaisi or Ramchandra Ghat ani jiboni first puila the sujok manmani maharashtra bisingte and omona ang poito khlayo buskani salo norok ni chuba chubai norok ni tidul mumbai buskani salo sum success manai tai Ramchandra Ghat constituency no 28 the ADC constituency ni bisingo not only vote ni percentage to simi number 1 ya even in terms of development in terms of joto sujok subida digi number 1 khainani proti din chesta khainai proti minute chesta khainai proti ghonta chesta khainai kai ani kok ko manita tai kaisa o jarawa ang koinani musungo sini sobsai enemies sobsai dushman actually sini bukhana ongnai haisi sini bukhawo baike dushman nai hingkangkai sun jarawa igoni bai kaisa bai mili maya angma bai obo kintu division khainani bagai duita national political party CPM tai BJP abono setnai tugui tong haisi ga o je sun kaisa kha khek laimani nukung kaisa khegui no manu problem ngi no manu nijini one sukma bai tai kaisa one sukma mili ya no ngi manu kintu I think Maharashtra there you know larger picture punuk mani the mission suno punuk mani thansa a thansa mission na naikha sin igu abo blai nobul no chutcho haisi blai ke chikon haisi o igu no sung saido ma tonnai dofano muthangani bagai dofani thatke je bororo edition dofo khainani sopno 3-5 tongo roman script riyangani sopno no 3-5 tongo tiprathani accord no bahai agor tolawo asukti ka sunani sopno 5 tongo a sopno no sung dotto milui palbaksa kai destroy thema ronai counter ma khainai beskangni thalo borokno sung kokmang ko nai haisi and sung judi thansa ke tongkhangkai jotono solution tong haisi without solution problem kuno dino creating ya I think solution nai tini honorable MLA sir tonginyo tongo honorable former EM sir tonginyo tongo tini block president blai active tini uncle somro blai active tini sir songdu tongo tai senior leaders YKF ni president of blai active tini brother Dhananjay Chong tai aba hakenor jotono active sung ek family ngi ma khanya haisi division nang khanga sung paigla इंग्रेज प्रजेफोर शासन खायो पुइला नुखा इंडिया ओ जातिगत भाबे डिबेट काइसे मिलिया धर्मनि पक्षेबो मिलिया आज कुकनावे किन्तु इंडिया नो सकादिसिका मात्र 55,000 ऑफिसर्स आताइनि 33 crore हाइ इंडियंस नो पूरा डिस्ट्रॉय खाइ बीज दामां सकादिसिका हाइसि पंजाबी बाय तै काइसा मराठी रक नासिक मालाइलिया गुजराती बाय बिहारी नासिक मालाइलिया अब हाइके पूरा क्रिएट खाइसी खाइसी लास्ट वीक का मुस्लिम बाय हिंदू नासिक माया ईसाई बाय ते कैसे नासिक माया आमते हाइ खाइसी का सिनी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को बुबाग्रानी सोन्यो बुबाग्रानी सेंक्रा रखनो बीजेपी नासिकी तंगो आं मिया कय दिन सिगांसे फेसबुक लोगो बरो ऑल द गैस भाइरास नो दाननी ट्रिगर खाइने नायमानि आं नुखा बरो अबनो ताइबो कक जे जागाव दुखु नांलाय तंगो हिसा खा खामि तंगो ऑब्वियसली खा खामनै न किन्तु आ खा खामा जागाव थांखानि बर फलाव कमेन्ट खाइते आबनो ट्रिगर खायो हाइसि बाइके आबनो ताइबो मोबिलाइज खाइ बरफनि बोखानो एकटा चुरमुरके खमाइ मानो आ चेष्टा आप्रांत चालक जापानि नुबुइ दं हाइसि जों जुदि थानजागाय सिनि नुकनि कखनो बायराव फुनु ग्यावै जों जुदि तांगोरि खावै वान सुविना थांगैता बीजेपी लास्ट टाइमआव आईपीएफ बासाव 5,000 समथिंग वोट आ वोट शेयर निसाय ताइबो तला खिक्लायै जों बरनो खिक्लाय नि ब्लाइके हामबाय रामचंद्र गाट रखना ब्लाइके हामेमारो नरकनि जे वेलकाम खाइमा बाय आनो नरकनि नुखुंनि खरसा साजलानै एक्सेप्ट खाइमानि बागै आनि लांमाव आनि लाइव थियासाक नांलाय बबै मांला ताइ अमनो बखाव मुजु तङै बखांनि थालाव हिमै थानाय बुबाग्रानि जे दागि मुंनो आंसिनाय ताइ नरकनि जे बखानि मुसुमानि ठीक আছে जों पाइमानि परेबो आसुक थायो आंनो आसुकनि मानु किन्तु नरकनि जे वान सुकमु
norok trigger khaiman bisingtei norok khaman bisingtei abono implement khainani kuno dino anga jagao koglak je ukomani jotono party tamo decision na sini MLA sa tamo decision na honorable former EM tamo guideline khai abon bisingtei no sini senior leader soho block president soho sung one to like sung moving line haiti blai ke once again hambai tai norok from blai kha ka hamya forma bai mandai ni inginai total 47,720 vote ni inginai ang James Deborma nor no kha ka hamya faro tai the exchange sung Ramchandra gat bai khlai lemani abo haino hai nor no kha ka hamya phari dok phani bagai sobani sibai bubagra ai blok thung sipramo thai blok thung sini dabi dakti nang mang tuai ke hamya